Keman çaldı gırdemi, cana jettim oşondo, cana gönlüm bildemi. Bunu koylup semmete, enekem aytkan kan bakaydın özünü, kırganlarla gözünü. О Құдай, үй бүлөмө кут, береке, ырыскы бере көр. Ауышкандын дени сак, балдарымдын өмүрү узак болсун. Ой, коркпогула. Коркпогула, менин атым Ыбырай. Сагынбаеванын манасын жазганы келдим эле. Кишкен, коркпогула. Балекет басып, мейман келип калган тургула. Балдар, силер бозун артына барып ойногула. Тургула. Баскыла. Бара кой. Болула. Тур. Бас. Арыбаңыздар. Кош телек. Кош телек келе кой. Сагынбаеванын үйү ушул дештиле. Ооба, өтө кой. Келиңиздер. Рахмат. Почтер чыккандай болду. Нанга караңыз. Кала кой. Рахмат. Сен бизди кечирип кой. Ушундай катаал заманга туш келип калганыбызга. Балдарыңарга деп Ташкенттен нават ала келдим эле. Рас болбоду. Балдарга наваттын дамын татытып коюп. Киши келип калса дасторконго коерго наватыбыз болот. Сагынбаева үйдө жок беле? Ал тиги. Эртең менен жаргылчак жазап алып коңшу айылга кеткен сатканы. Эми ол жолу келип калса, сени татыктуу коноктоп алабыз. Кудай буйруса. Разым. Эми балдарды чакырсаңар. Балдар, Ай! келе койгула. Ай, чечектер. Келе берле. Мына сүрбө кайда? Каптан тигилген көйнөгүнөн уялып кирбей койду. О жок жар багырдыса. Дебесе өзүнөн көрсүн. Бизге көбүрөөк калат, а?
Мен токтой. Эжең алып барбы? Assalamu alaikum. Aleykümselam. Boldu. Ömürlü baktılı bol balam. Keling sağ ol. Örkünün özsün balam. Algıla. Gel. Al ağay, al. Keling sağ ol. Aksakalsız. Göse meymansın, meymansın. Ава. Bu koy kalmaşkan jargılçağыңарды kança vaqta jasadыңар? Emi layık tutaştap, analıp gelip çekip, barıp soğudalap, emi bir haftan uvağı bolotqa. Анан ушунчалык эмгегиңерди бир сааттын ичинде лап эттерип жеп салдыкпы? Эртеңкиге бир аз эт калтырып койгула десем, тилимди укпай койдуңар. Inim, bu Kuday konakты жақшылап тосалбаған қырғыз ба. Мына, бүгін сен келдің, жарғыл чағым өтті, абыройлы қылып сені тосып алдық. Алла Таалаға мың мәртебе разымын. Бүгін күнін пірі бізге ушундай белек тартулады. Айыртыңкы күндүн пірі бізге қандай белек тартулайтаны уақсы келгенде көрөбүз да. Bu sen Sovet hökümetinin ökülümün dedin, Hem oşol hökümetin. Jana ovada kılgan, koy üstüne torgoy jumurtkalagan. Beyip bil zamandı. Kaçan alıp gelip, anı kaçan görüyoruz. Oy ava, bul emne degeniңiz? Sovet biyligi bolbogондо ушул убакытка чейин жүрмөксүз Кашкарда. Бир сындырым нан үчүн уйгурлардын улагасын шыпырып. Oy dele koşamatçılığı. Hemen tuğra emес ayt. Oy toqtot kılaç. Бұл бала дейм не күнә? Тетігі жетегістің құлыны біздің жұртқа келіп отырады. Манасты китепке жазайын деп. Инем, уақыттан ұттырбайын десең азыр башта. Менің манасымдың башы бар. Бірақ аяғына чейін өзімді чығылек. Ey arıstaman nazbet alıp
ақырып кері барғаны ар құрығым алашмын атам жақып манасмын еңшіремін еліңді тоқтатамын желіңді қарайлатам қалқыңды кетіремін барқаңды салармын саға қарымды чабармын чан тошарыңды талқалармын барыңды мұның айтып буманас құлаға қамшы салғаны найзаны қолға алғаны ақ бұйрығын қылғын деп астына түсіп қалғаны жолбарыс болып жолында ажыдар болып ақырып 40 шілтендім бір өзі қабылам болып бақырып жерлердің бүрі күркіріп ал қарағұш үстінде асмантан бұтын салыптыр Манасқа жолдаш болып тұр ошондан айбатты ұлым бары зой туш-тушына толыптыр қолдаған тире қол болып Қодаш буға жол болып қашырғанның көп қарғыз қарашар жол ұрсай аққұлаң аттың астында алқарағыш үстінде ажыдар жүзінде қашырғанда манасқан ұялба сұлтан бекіре есі шықпас жанар қожа ескарып Вставай, проклятием заклеменный, весь мир голодных и рабов. Кипит наш разум возмущенный, и смертный бой вести готов. Силерге үйренесіңдер ме? Ооба. Қана? Вставай, Вставай. проклятием. Айтпайсыңар ғой. Проклятием.
Сарқарбек, қана сен айтып көрші. Проклятием. Пытыр, пытыр, пытыр. Гүлбөгілі балдар. Сарқарбек қана, менен чоғы. Пиро, килия, Тем. тием. Азаматсың. Емек өн қошып көрелі? Вставай, проклятием. Уставай, пиро, килия, тием. Ай, азамат, мұна ұқсыш боды. Бұрыл. Hem sen айтып көрші қана? Уставай, проклятен. Азаматсың, ей, сілер қиын тұрбайсыңар ба? Насыр бөбе. Қана? Сен де айтып көрші. Выставай, проклятием заклемленный, весь мир голодных и рабов. Азаматсың. Насыр бөбе, сен зерек қыз тұрбайсың ба? Сен сөз соқышың керек. Бұйырса, сенде нақта коммунизм құрушы шығады. Ақпады шағылап, еліміз өз жеріне елік қылып атқанда, Лениндің ұраны менен біз қырғыздардағы мамлекеттүү болушубуз керек ала. Мамлекеттүүлүк биздин каныбызда, жаныбызда бар екен, сиздин манасыңыз далилдеп атпайбы? Демек ала, экөөбүз дагы кылып аткан ишибиз менен болочок мамлекетибизди түптөп аткан болобуз. Балам, сен оңой жигит эмес окшойсуң. Туура айтасың. Манас атабыз болбосо, каяктагы мамлекеттүүлүк? Кагазыңды ал. Убакытты коротпой, улантал ишибизди. Кайсы жерине келдик эле? Манас атабыз кыз сайкалга жолуккан жерине келип турбуз аба. Ярыстан Манас батыры, оң атқа қамчы салғаны, ең астын тосып сайқалдың, қачырып кіріп барғаны, қарап көрсе қыз екен, ақсұлының өз екен, жарық маңдай жайық түш, қобыл мұрын қауқар көз, жүзі жарық инжи тиш, қандай болды ушул иш, қабылан Манас ойланды, қату сайсан нетер деп, өзім алчу қыз екен, өліп кетер бекен деп, оңдалын мүрігі, оңдоп найза салғаны, оңолбаған сайқал қыз. Қақ бейіп найзасын қабылан Манас батырған ошонда, найзеле шилтеп қалғаны жұртым. Қолына найза түздеді, қабылан Манас баланын, өлір жерін издеді, алтын ері қашы деп, қақ жүректі башы деп, найза тиі төшіне. Ошол кезде батырдын от чагылды көзүнө. Бирин-бири сайышып, минген аты майышып, эки жаккан эки журт айрып кетти бөлүшүп. Эстүүлөрү чогулду калбагай деп, шол жерде кокус бирин өлүшүп. Артка кайтып калышты. Кабылан Манас кыз сайкалга төлө кылды, намысты журтум. Арыстан Манас батырым, атқа қамчы салғаны, астын қосып сайқалдан, қачырып алмасағаны,
Ысык көл, киндик қан тамған иық жер. Ересеге жеткенше қасиетіне бөленіп өскен мекенім. Алғаш Манасын елесі көзіме көрініп, ұлы сөзді елге жеткіресің деп. Бала кезімде бұйрығын ұққандан бері тынбай Манас айтып келетім. Анда баштаңыз сава. Ыбырайыным, мен азыр барып лайықты таштап, жарғылчақ чегіп, ошаны содалап келе қалайын. Анан қайра келіп өкөбүс жумушу устуланта беребиз да. Эми ачкадан өлүп, жаныбызды Кудайга тапшырып салсак, Манасты китеп кылып ким чыгарат? Тура айтасыз сава. Андай болсо мен дагы жергиликтүү аткаруу комитетине кайрылып жардам сурайын. Бул ишти өкмөт өз колуна албаса, максатыбызга жетпей калат экенбиз. Түркистан Республикасынын Каракол уездинин аткаруу бийлиги токтом кылат. Байлардын табын жоюу иш-аракетинин негизинде Турумтаев Ашырбай жекелик мүлкүнөн ажыратылып, үй бүлөсү менен чүй жергесине көчүрүлсүн. Турумтаевдин жекелик мүлкү, малы, байлыгы каттоодон өтүп, Совет бийлигинин менчигине өткөрүлсүн. Обыщите сундуки. Если не попрятали, найдете золото и драгоценности. Сегодня погоните семью, а завтра юрта и скот. Приступайте. Есть, товарищ Тайчунов. Товарищи красноармейцы, слышали, что надо искать в сундуках? Приступить! А вы, гражданин Турумтаев, и вы, барышня, пожалуйте в повозке. Ты куда? С конем попрощаюсь. Иди. Бизден кандай жардам керек, Жолдош Абдрахманов? Ашырбайдын тагдыры кандай чечилет? Булар пишпекке баргандай жумуштага берилет. Совет бийлигине кызмат кылышат. Так, Жолдош Тойчунов. Биз Манасыбызды жазып бүткөнчө Ашырбай бизге шарт түзүп бербейби? Ошентип Совет бийлигине кызмат кылсын. А биз эмгек үзүп бүткөндөн кийин чүйгө айдап берсиңер. Бирок мени эки коюн атасыз. Товарищ Дорохов, инвентаризацию имущества Турумтаева закончили? Да. По словам батраков, у Турумтаева 60 кобыл, 30 коров, 25 верблюдов и 1000 овец. Пасутся здесь неподалеку, на пастбище. Понятно. Так, запишите мое новое постановление. Экспроприацию имущества Турумтаева отложить до тех пор, пока сказания о Манасе
не закончится полностью. Записали? Yazdın mı? Товарищ Тайчунов, если Аширбай сбежит, мы пойдем под трибунал. Если до сих пор не сбежал, то сейчас ему деваться некуда. Подписывайте. Аширбай, танышып қой. Ыбырай Абдрахманов. Ташкенттен келген борбордық бийликтин өкүлү. Бұл жерге Сағынбайдың манасын қағазға түшіріп, китеп шығарайын деп келіптір. Бағың бар екен, сенің сүргүнүңдү ушул киши токтотту. Эми жакшылап ук мени. Мындан ары сенин малың, мүлкүң, кара башың, аялдарың менен ушул кишинин карамагын өтөсүң. Сөзүн эки кылбай, шартын түзүп бер. Эгерде кенеде нааразычылык болсо, тарынба. Товарищ Турумтаев, и вы, барышни, покиньте повозку. Tügüngen sayın tütügen, tübünün beri güçögen, ölgen sayın örçügen, özer burru cürt eken, hoşal eldi başlagan, hoşal ötkürelem anasta, okur çeken hanım. Emi manastın cayamamınday, kevimde kalıp çokumınday, mangdayı jazı başı kuş, var boyunda turra tuş, kabağı kalın gözün kör, koçkır tomşu koş kirpik, yol var sürek combikek, oşan arıstan caldı da taş yürek kanım. Davanaşı vuruşup togörelek ekenbiz, kandı suday çatışkan togörelek ekenbiz, ölüm görse süyüngen el görelek ekenbiz, öpke jarrap kan isken şer görelek ekenbiz, arengirce asır cebe toygondu görbey jürüppiz, kandı suday şimirrip toygondu görbey jürüppiz, kastaşkandın barısın soygondu görbey jürüppiz, taştı jara karmakan albandı görbey jürüppiz, acıdarda yoptartıp algandı görbey jürüppiz, aytıp bütüp adoke alsırap durdu jayında eskarаны көргөндө. Ава. Түштөн бери тынып албай чарчадыңыз. Мен де салып алайын. Эт табышып калыптыр. Тынгал, Ава. Тынгал.
Сагынбаева. Деги Манас атабыздын канча аялы болгон? Ар замандын өзүнө жараша шарты болгон. Куда деген ыйык нерсе туурабы? Мисалы, жеңилген тарап мындан ары ортобузда согуш болбосун деп кыздарын тартуу кылган. Кыз Сайкал жеңилип өзүн Манас атабызга тартуу кылганда бу дүйнөдө албасын билип акыретте түбөлүк сенин жубайың болом деп ант берген. Бирок Манас атабыз о дүйнө салганда кара кийип келип кошок кошсо да жалгыз аялы никелешкен жубайы бу Каныкей апабыз болгон. Ошондой деңиз. Ал эми жаңы бийликтин аялдарга болгон мамилеси кандай болор экен? Биздин аракетибиз эркек менен аялдын укуктарын теңештирүү. Совет бийлиги толугу менен орногондо аялдын макулдугу жок эркек аны эч качан аялды кала албай калат. Демек, силердин бийлигиңер толугу менен орногондо аялы күйөөсүн таштап, каалаган эркегине тийип кете алат экен да. Силер буга чейин шариятка жамынып аялды буюм катары көрүп келгенсиңер. Мындан ары аял адамдын укугуна ээ болуп, өз тагдырын өзү чече баштайт. Өке, аның түшүнүктүү. Сен муну айтчы. Мисалы менин 2 аялым бар. Ашырбайдын 3 аялы бар. Эми алар кетпейбиз десе деле болбой, ажыраштырып саласыңарбы? Эми аба өзүңүз айтпадыңызбы, Манастын бир эле аялы болгон деп. Демек, Совет бийлигинин ар бир эркектин бир эле аялы, ар бир аялдын бир эле күйөөсү болсун деген мыйзамына баш ийишиңер керек. Жаштыкты да кимдир санабайт ай, жалган сөз айтканга жарабайт. Берилсе да жүрөк бирөөгө да, башканы да такыр калабайт. Унутпаймай айткан кебиңди да, камабагын ичке. Кайчы бир кулак караттым ахай, караттым эмес канаттым ахай, калың бир элдин ичинде ахай, какшап бир турчу адаттым ахай, 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 охой, охой, охой. Топчу бир кулак тораттым ахай, тораттым эмес канаттым ахай, топ бир жайымдын ичинден ахай, койкоңдо кырдар адаттым ахай, 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 охой, охой, Весь мир голодных и рабов, кипит
наш разум возмущенный, и смертный бой вести готов. Вставай, проклятием заклейменный, весь мир голодных и рабов. Кипит наш разум возмущенный, и смертный бой вести готов. Bayım, geçiresiz. Men bugün dayar emes elem. Bilem. Menden alыстап кеткениңди көрдүм Акбермет. Жүрөгүмдөн өзгөчө орун ээлеген жан элең. Аттиң. Чүйгө барганыбызда аялдарыңдын кимисин калтырасың деп сураса, Акберметимди калтырам деп айта албаганым армандамын. Сагынбайдын манасы бүткүчө. Карманып турсаң. Ашырбайдын аялы деген атты булгабасаң. Бул менин сага койгон жалгыз өкүмүм.
Айтыңызчы. Совет бийлиги аял затына билим бере алабы? Аялдарды окутабы? Албетте. Совет бийлигинде эч бир адам билимсиз калбайт. Мен сизге суктанам. Сиз ушундай билимдүүсүз. Сиздин ар бир сөзүңүз терең. Бийик. А мен сиздин сулуулугуңузга суктанам, Акбермет. Bitti çok. Bit bak. Şirminde. Bit bak. Үйлөрдү чечкиле. Кашкарга кеттик. Сен дагы. Ашырбай, тынччылыкпы деген? Ыбырай кайда? Баарына чыдадым. Баарына кайыл болдум. Жардам берейин дедим. Жаңы бийликтин саясатын түшүнгөнгө аракет кылдым. Бирок ал нерсенин чеги болуш керек го. Каада салт, ыйман баарын тебелешти. Ишенип коюңуз Сакен, мындай бийлик сизди да жыргатпайт. Камыныңыз аба. Үй бүлөңүздү, манасыңызды эски учурдагыдай байытып аздектеп алам. Кашкарга кеттик. Кор кылбай багып алганга кудуретим жетет. Ашырбай, Ыбырайды эмне кылдың? Ыбырайды эмне кыласыз? Балдарыңызды ойлоңуз. Ашырбай, Ыбырай кайда? Менин сунушума зар болгондо ушул күндү нечейин эстерсиз. Эми колуңузду тартыңыз. Geçti salkın bir acerge ay bakkanız. Oy ya, oy ya. Kudağı gökülünü monçok ay tağıp al. Oy ya. Kudağı gülükün ay jergen ay bağıp al. Oy ya. Kudağı samaydan monçok. Çardı bir ay, kana çardı çügürgön ay.
Yaşıl bir hana giygen kız elek. Yanaşkanın kana caraşı. Vakit kana geldi uç gelin. Ayday kana digen cağın anay. Altından kana tumar takkanbız. Haydi biz bey kana kızıma hal peştepteki biz bakanbız. Haydi ay kana turgan çağın anay. Altından kana tumar tağıp al. Hazdekte kana kızımdı kudakıy. Hazdekte özün bağıp al. Aleykümselam. Aleykümselam. Meni kütüp durasın araba. Жоқ, тезектерген чыкканбыз. Андай болсо, тетиге Айтынбектин жайытына баргыла. Ошонун уйлары көйүп, тезегинин баары терилбей, талаада жатат. Ошол жака чуркагыла айланайындар. Рахмат ата. Бара койгула. Öke, çoңға затты айтып бітсем, анан эле Манасын одийни узатканын айтат элем. Анан семетей башталат. А бирок кагазы жок кантебиз. Сагынбай ага, неге сиздин манасыңыз башкалардыкынан айырмаланып турат? Ислам динине көбүрөөк басым жасап турсуз го? Туну кем да кошпой айт деп көп эскертчү эле. Бирок мен элди динге күттөйүн деп кичине элдирип кетип атпаймынбы? Assalamu aleykum, tavarişler. Aleyküm assalam. İşilgeri olsun Sake. Onday olsun, gel otur. Түрүңө караганда сүйүнчү айтчудай кебетең бар. Кулак сенде. Сүйүнчү? Болсун. Кыргыз эли
Öz aldınca mamleket bolsun деген тоқтом чыгыптыр. Москвадан. Эмне дейсиз аба? Кыргыздар öz алдынча мамлекет болуптурбуз деп жатам. Бүгүн ошол токтомду окуп беришти. Анан Анугар Замат сага сүйүнчүлөйүн деп мына шашып келдим. Баягы Ыбырайдын зарлаганы Кудайдын кулагына жеткен экен деп. Ят айтбек. Ошондо эмне кыргыздар өз алдынча падышалуу болуп калабызбы? Ой аны мен кайдан билем? Аны бул Ыбырайдан сура. Сагынбай аба. Биз эртең эле Бишкекке жолго чыгабыз. Буга чейин Ишенов Арабаев, Касым Тыныстановдор кыргыздын кызыкчылыгын коргогонго алдары келбей аткан болсо, биз эми өз алдынча өзүбүздүн манасыбызды аңазалайбыз. Биз сыноолордун баарын татыктуу көтөрдүк. Башыбызга келген кыйынчылыкка туруштук бердик. Мына эми минтип максатыбызга жетип отурабыз. Аба. Сиз эми кыргыздын болочок өкмөтүнүн алдында өзүңүздүн манасыңызды айтасыз. Ошондо алар сиздин улуулугуңузга ынанышат. Мамлекет сизди алаканына көтөрүп бапестейт, урматтайт, өнөрүңүзгө таазим этет, аба. Биз жеңдик, аба. Биз жеңдик. Мария, Совет өкмөтү манасыма пул берип калса эмне ала келейин? Бир жакшы мата болсо ала келсеңиз, балдардын биздин да кийимди жаңыртат элем. Сайнап, сагач эмне ала келейин? Өзүңүз аман эсен келиңиз. Камсанабагыла. Балким машина менен келип баарыңарды Бишкекке алып кетебиз. Өзүңөр аман болгула. Ya Ыбырай, сенден көптөн бери эле сурайын деп эле. О, Бишкекке барып туруп калсак, мени 2 аялың бар деп камап салбайбы? Я. Камабайт го. Бирок бир аялыңыздын башын бошотушуңуз керек. Ошондо кимисин алып каласыз өзүңүзгө? Өзүмдүн аялымды алып калам да. Мария байбичеңиздеби? Жок. Сайнапты. Мария деген мени жеңем да. Алишер агам каза болгондон кийин балдары кор болуп калбасын деп шарт боюнча туугандар алып берип коюшкан. Мен сизди байлар туурап 2 аял алганго деп атпаймынбы? Ойлаңыз.
Kakşa. Gelin Sağınbay. Geliniz. Bu жаққа отырыңыз. Yallah. Эми эч жакка жылбой манас айтканга даярданып туруңуз. Мен жетекчилерди чакырып келейин. Жарайт. Ulu elin sensin be. Kırgızga büyüp geldin be. Padişadan kaytarıp elime yerim verdin be. Sen düğüne salganda Ibrahim'in ilaganın görüp al. Бирок сен айткандарыңды талдап көрсөм, шарияттын насаатынан да өтөт го. Билем, Кудайга ишенбейсиң. Бирок сенин ой максаттарың ишке ашсын деп, мен Алладан тиленип коеюн. Бир жолу уруксаат бересиң да. Bu Kıbıladağ ayakta kaldı, bağımdabay kaldım. Yüzümde sağa vurup okuyuvereyim. Bismillah. Allahu Ekber. Сағынбай ағасы эски киши эмес бе? Көп нерселерди уккан эмес. Келиңиздер, отуруңуздар. Азыр даяр болду. Сағынбай ага. Assalamu aleykum rahmetullah. Assalamu aleykum rahmetullah. Hey kudreti gücü var Allah. Sovet hükümetinin oylaganının bari işe aşıp Kırgızımız qomat gelsin. Amin. Allahu Ekber. Ya Bismillah. Sizge bu tapşırma kaçan verildiler? 4 yıl murun. 4 yıldan beri bizni tapşırmağız deyim. Nege atkara olbay жүресіз? Мен дагы мынчалык созулат деп ойлоп турмун. Зор манас экен. Биринчи бөлүгүн бүтөйүн деп калдык. Бирок дагы Семетей Сейтеги бар экен. Азыр угуп көрбөйсүздөр Сагынбаева, Манас менен Коңурбайдын чабышкан жерин айтсаңыз.
Сағынбай Манасчы, сіз болосыз да? Ооба, менмин. Өзіңіз намазға жығылат екенсіз. Манасыңыз да намаз оқуйбу? Окуйт. Эми булар эски кишилер да. Кандай болсо ошондой айтышат. А кийин басылмага барганда биз алардын баарын оңдоп түзөп коебуз. Азыр угуп көргүлөчү караманча башка пикирде калат элеңер. Сіз 4 жылда жазып біте албаған Манасты біз бір баста угуп бүте алабыз ба? Кол жазмаларды архивке тапшыргыла. Сураган кагаздарын жеткиликтүү кылып бергиле. Мынча болду, аягына чыгыңыз. Болбосо жоопко тартыласыз. Кол жазмаңарды архивке тапшырабыз. Кагазды канцеляриядан келип алсаңар болот. Үйүңөргө аман эсен жетип алгыла.
Ыбырай, мен сага ыраазымын. Sen болбосоң, менин манасым кагаз бетинде калат беле. Урпактарыма зор мурас калтырдым. Ыраазымын. Сагынбай аба, сиздин сакайып кеткениңиз бул өзүнчө эле чоң жомок. Эми эртеңден тарта ишибизди уланталы. Мына кагазыбыз да бар. Кой отурчу. Менин сапарым карыды. Өзөгүмдү өрттөп, дараметими жоготуп алдым окшойт. Senden bir ötünüçüm var. Sayın avımdan menin atıman geçirim sırap koyç. Bala geçibizden biri-biribizdi jaktırıp baş koştuk öyle. Jengemden tartınıp жүрүп, meyrim tök albadım. Sen maga kapa bolbo. Manasımdan akırına çıkalbay. Ketip baratam. Kayda ketip baratасыз, Сагынбай аба? Сагынбай аба? Кайда кетип баратасыз аба? Сагынбай аба? Сагынбай аба? Сагынбай аба? Сагынбай аба? Сагынбай аба? Сагынбай абам узаган түн түшүмө кирген. Сизге айтып койду өтүнүп эле. Унутуп кетип баратканымды карабайсызбы? Жаш кезибизден жактырышып баш коштук эле. Мээримимди арнай албай калдым. Кечирсин деп аманатын айтты эле.
атым манаскым быйы көрүнүп калган кез экен кыйноого түшүп кыргыздар бөлүнүп калган кез экен кайнаган калың Кытайга каматып салган кез экен эмеге калмак Кытай манчуга сабатып салган кез экен ошол кезде мен бирге бол деп жүргем аңгемene уратып мутталалтын жер тартып нече жер тартып ошондо солатып мындай эдип билсем болбойт эмеңеле бергенде сүрөмөк болдуң эмекең атаң сүрөбемиң аммака сүрөм жолго салмакка азыркысың караса атаң кечеги жанагы бери көздөй шашканда аке көзү шикарап албай көзбай төрт арап сен куркур ал тарап калдайгы калың атына так ошондо чатканда билимсиз жүзүне бекбек кабыштап аманаттын сабыштап жаратылген бойлору жакшылык адеттенлик булардын тийде ойлору атаң көрдү чоңбадай аныкталган жандары алла кандай кыргыздын бүгүн калдаландары Kalu kening bongurbai Osonun gaysu gişele Men kavalanman nazvatırım Dal özündöy var elem Bak burçunda turganda Başçısının bir elem Meçin maçında turganda Çınganının bir elem Haylanayın gögücadım Ayanbay yanman kalbim Sol jağından oşundu Sollu onun Hanımdek jönüp kaldeme Oң жағына қарасаң Ойың қырғыз тұқымы Есақ жөніп калдеме Ертіткеннің мұңайық Күн ошондо көрдің бі Қалтар көрсөң алам деп Қампай жолға барам деп Қайдан сынған батырдың Қалтарған мамалам деп Оң жағына Береніңді дүрбіз Бергерегі тиетті Береніңді бен табайық Аба кеткен емеспей Белдіп жиннің бүгінді Бекбекейдің түргілі Шыңғырып алып ұрқырамақ бұршықын өртелі Ерген қаттарға тұр бүлден Осаңда тартыға рәп бүрден Қабырағына сәң өскелейді бәс Өлекі ұлас қазанды асықпайса тұрғандай Күріп-күрөтө сөздірсе ері соны бұрғандай Жануарың аққұла жаным байлап намысқа Оқ мүшкілік қаратты ұзатпасқа қадысқа Орғый жүгірді орысы көдей түйілді Елік сейбеді бүгілді Ешік бойыған кесе Адыр құлақтың ұрды Мұны көрген Қытайдың Бұғынасы болқылдап Тұз-тұз жаққа чатылып Қойған өрі тигенде орта жерің açылып Мұны ошонда қырғыздар тақ төбеден бас деми Ола білдің бойынан бұтчыт қылын сүрдеми Тақ төбеден тидеми Айбалта жандан кетішіп Чоқмар менен қойышып Тақ төбеден Сырған қырғыз емес пе Күрешемін дегенге Күйіт менен арманды Үйген қырғыз емес пе Желпинишкен дұшпанын Жеңген қырғыз емес пе Жетіктеп қолғың адебін Берген қырғыз емес пе